Kako reagujete na kritiku? Prijavite se za trku karića. Zabava za najmlađe. Na putu sazrijevanja moramo dobro upoznati sebe. Gledate Vadada vijesti. Što više naučite, bit ćete zadovoljniji sobom i trudit ćete se i da vaša okolina bude bolja. Počelo je prijavljivanje za treću trku karića u Herceg Novom koje je organizovano u sklopu praznika Mimoze. Prijavljivanje traje do 29. februara, a trka će biti održana 7. marta. Takmičarski dio nagradnog konkursa Ljepota kristala 2020 u kojem učestvuje 138 učeničkih ekipa iz 43 osnovne i srednje škole iz Crne Gore trajaće do aprila. Dobijene kristale ocijenit će stručni žiri Zavoda za metrologiju i Hrvatske udruge kristalografa. Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke Rusije objavilo je konkurs za prijem državljana Crne Gore na školovanje za iduću akademsku godinu o trošku federalnog budžeta. Rok za predaju dokumentacije je 1. mart. Kako prihvatate kritiku? Ljutite li se ili ipak pomislite da nešto ne radite kako treba? Milica nam govori o svojim osjećanjima. Kako izgledam u tuđim očima, često se zapitam dok prolazim kroz riječi moje okoline. Kada pogledamo tu jednu riječ sa velikim brojem zareza, slažu se slojevi moje promjene dok ih konačno ne prihvatim. Kao na primjer, kada moji roditelji mi pričaju i kritikuju o mojim ocjenama. I kada pitamo kako mi prihvatamo kritiku, odgovor je pa zavisi od koga je. Najčešće me kritikuju zato što ništa ne učim, ali ja to ignorišem zato što sam ja svjestan toga i znam da to ne mogu popraviti jer nemam naviku da učim, iako sam lijena osoba. Mene najviše kritikuje moja majka zato što zbog neredovne ishrane, ali ja uopšte ne reagujem burno, nego samo mirno. Pa uglavnom ne, ali se sjećam kad me jedanput nastavnik klavira kritikovao zato što nisam bila do kraja naučila jednu sonatinu. Mama i tata, recimo, pošto sviram gitaru, pa možda ne vježbam nekad dovoljno i onda ja možda se ponekad malo naljutim, ali na kraju shvatim da sam pogriješila i da moram više da vježbam ako želim da napredujem u tome. Tako da sjednem i sviram. Mene najviše kritikuju nastavnici i sa plesa i u školi. A na plesu kad me kritikuje ta nastavnica, nije me briga. Nije me ni malo briga. A sad, na primjer, me je učiteljica bila iskritikovala zbog nekog bazara, zato što se ja malo bunim, zato što ja ne prodajem. Eto, nastavnici me najviše kritikuju. Ne sviđam se, ne naljutim, ali bude me želje, onda ispravim grešku. Naljute me, a nekad mi dođe da plačem. Ali ipak ja se nekako vadim u školi jer imam sve petice zato što sam skoncentrišana na času i sve pamtim što nastavnice kažu. Najviše me smetaju kritike od ljudi koji se ne razumiju talent koji posjedujem. Obično babine i mamine i tetkine. If my mum commented badly on me, then obviously I'd want to change. Let's say if one of my mates commented something bad about me. Probably criticism from my closest friends, because I know that they wouldn't seriously criticize me if there wasn't something actually wrong. Whereas if my parents criticized me or told me off, it kind of just goes straight over my head. A obično to bude zbog mlađeg brata, zato što on misli uvijek pogrešno, a ja pokušavam da mu objasnim na malo grublji način da ne smeta. I sort of push it away and not particularly take any notice of it. I guess I'm okay. If it's like serious criticism, then I'd probably do something about it. But if it was just like a joke. Nepoznata kritika bude kao slučajni prolaznik čije rame nas očeše u prolazu, a druga, više poznata, nas ostavi u suzama i pitanju gdje je greška. Postoje dobronamjerne i zlonamjerne kritike. Dobronamjerne kritike poslušajte i razmotrite, a zlonamjernima samo zatvorite vrata.
Svaka kritika donese novo saznanje o nama. Rastite, trudite se da budete bolji i ponekad poslušajte starije. Hvala na pažnji.